Ovo je priča o Ahedu, kraljevom slugi koji se usudio pogledati pogrešnu ženu. Zbog toga je poslan kao ambasador u daleke zemlje gdje se očekivalo da će umrijeti tokom svog putovanja u zemlju Tuf. Ahedov karavan napali su Tatari, koji su ubili sve koji su prešli njihovu teritoriju i ukrali šta su mogli. Nekoliko preživjelih ljudi spasila je grupa Nordijaca koji su slučajno prolazili. Nažalost, njihov vođa je poginuo u bici. A sada Ahed nema kome zahvaliti za pomoć. Sljedeći na redu sukcesije je Bulaif, brutalni borac koji nije baš dobar s riječima. Melis Dek, Ahedova desna ruka, poznaje svaki jezik poznat u otkrivenom svijetu, nešto vrlo korisno kada pokušavate komunicirati s muškarcima koji govore kroz krv prolivenu u borbi. Nakon sahrane, Ahed se priprema za nastavak putovanja. Ali prije nego što to učini, u logor stiže glasnik s porukom kralja Nordijaca, što izaziva njegovu znatiželju. Tako je odlučio ostati da čuje vijesti. Fulka, najmlađi sin kralja Rodgara, donio je veoma loše vijesti. Kralja ne napada samo superiorno zlo. Glad i smrt pustoše njegovu zemlju i trebaju Bulifa kao novog vođu da se vrati što je prije moguće. Odjednom se pojavljuje proročište Norsemena i otkriva proročanstvo zapisano u kostima. 1-3 ljudi će zaustaviti anđela smrti i vratiti život u sjeverne zemlje. Malo po malo jedan za drugim veliki nordijski ratnici volontiraju za zadatak. Međutim, kada dođe vrijeme za imenovanje 1-3 čovjeka, grobna tišina pada na kolibu i svi gledaju u glavu. Proročište gleda u glavu, a svi ostali ga označavaju kao 1-3, blagoslovenog ratnika koji će se boriti protiv anđela smrti, titule koju mora prihvatiti ili izgubiti glavu odmah i tamo. Sljedećeg jutra, ratnik je krenuo u nordijske zemlje, u pratnji Aheda, koji nema pojma sa čime će se suočiti. Tako daleko od svoje domovine, nemoguće je da sada stigne do Tofa. Sve njegove sluge su mrtve, a njegova čast ga obavezuje da vrati uslugu koju je dobio od Nordica. Očigledno je da Ahed gotovo da nema poštovanja od Norsemana, jer se svi rugaju koliko je njegov konj mali. Međutim, pokazuje mu da veličina nije bitna nakon skoro mjesec dana putovanja brodom. Ratnici stižu do svojih obala, gdje je hladnoća obilna, a uslovi brutalni. Herger, njegov prvi i jedini nordijski prijatelj, daje našem protagonistu svoje prvo oružje. Iako je pretežak, glava mora trenirati da bi se mogla boriti na tom mjestu. Kako se ratnici približavaju Rodgarovoj zemlji, počinju primjećivati koliko je sve opustošeno. Ovo nije zemlja koju su napustili prije mnogo godina. Čini se da umire, a uskoro neće ostati niko da ga naseli u njegovom napuklom zamku koji curi. Rodgar im želi dobrodošlicu i zahvaljuje im što su došli ponuditi njihovu pomoć. Nakon što su čuli Rodgarove pomalo lude priče o sjenovitim ubicama koje se pojavljuju noću i ubijaju iz sjene, ratnici prionu na posao i počinju istraživati. Prije nego što sunce zađe, usred šume pronađu kolibu prekrivenu crnom mahovinom, ali ispada da je prazna. Naši heroji su stigli prekasno. Tamo se već dogodilo klanje. Nađu desetine ljudi mrtvih i obezglavljenih, glavu koja nikada nije vidjela ništa slično. Pita, očigledno uplašen, ko bi mogao da uradi tako nešto. U tom trenutku Herger mu priča o Endelovima, imenu koje se ne smije spominjati jer su oni narod dirnut tamom, proždirući svoje žrtve. Renat, ratnik sa najbržim konjem, vraća se nakon što otkrije nešto važno. Endelovi su uspostavili tačke gledišta daleko odatle, što znači da ih posmatraju. Najstariji sin kralja Rodgara je budala i govori Bulijefu da napustite zemlje. Njegovo prisustvo samo će naljutiti Endelove i donijeti još smrti na njihova vrata. Bulijef asertivno odgovara govoreći mu da ne prima naređenja od kukavice koja je pustila svoju braću da umru, stvarajući prvo rivalstvo u ovoj priči. Srećom, Ronit stiže da vas prekine. Nažalost, donosi loše vesti. Magla dolazi, a sa njom i smrt. Jer čim magla pokrije sunčevu svjetlost, bitka počinje. Pojavljuju se desetine muškaraca koji nose kandže i vuče glave. Tokom borbe, Nordijci koji umru gube glave, a ostatak Endela bježi kada vide otpor. Naši heroji primjećuju da iako su ubili nekoliko Endela, njihova tijela nigdje nema. Odveli su svoje pale drugove zajedno sa glavama mrtvih Nordijaca. Jedino što su uspjeli pronaći bila je kandža koju je glava odsekla jednom od Endelova, dokaz da nije bio kukavica tokom bitke. Sljedećeg jutra, prva stvar koju glava uradi je da posjeti kovača da dobije lakši mač koji zapravo može podići. Očigledno, preziveo je proslu noć s istom srecom i treba mu oružje koje bolje odgovara njegovoj tezini. Ostali vjeruju da uništava savršeno dobar mač. Ali nakon nekoliko sati Ahed završava s arapskim scimitarom u rukama, oružjem koje posjeduje do savršenstva, a to mu daje veću pokretljivost bez gubitka ivice. Tog popodneva, Higa, žena koja liječi ratnikove rane, upozorava Aheda da Iglif truje kraljevo uho govoreći mu da Bulif želi svoj tron. I zato se ne može vjerovati. Bulef je bijesan, iako nije budala koja bi dozvolila da bude izdana nakon što je rizikovala svoj život da odbrani ove ljude. Zato naređuje Ethu, svom pouzdanom čovjeku, da nauči Rodgara lekciju o tome što se dešava kada se neko urotio protiv njega.
Shodno tome, Eth izaziva Angusa i Glifeovog najjačeg čovjeka. Muškarac u prijateljsku borbu. Ovaj protivnik je mlađi i jači od Etha, ali nadajmo se da je iskustvo na njegovoj strani. Kako se borba nastavlja, u tome više nema ništa prijateljsko, a Iglif izdaje naređenje svom čovjeku da ubije Etha. Onda se desi nešto neočekivano. Brzim pokretom Eth obezglavljuje svog protivnika, pokazujući kraljevom izdajničkom sinu koliko griješi ako misli da se može izvući sa svojim spletkama. Nakon toga glava donosi malo hrane Ronete, koji mu pokazuje neke zanimljive stvari o osmatračnici. Odjednom se desi najgore. Uočili su Endelovu vatrenu glistu, pa su potrčali da podignu alarm. Vatrena glista je najavljena kao sama smrt za sva živa bića u toj zemlji, a panika se širi među seljanima. Samo naši heroji ostaju mirni dok se pripremaju za bitku. Glava koja je izašla da spasi ostavljenu djevojku pokazuje Norsmanu da to zapravo nije vatrena glista. Vendelovi marširaju u liniji sa bakljama. To otkriće vraća seljanima hrabrost da se bore sada kada znaju da je to samo trik, a ne legenda. Svi se spremaju za bitku. Međutim, stotine Endela se približavaju i očito su u numeričkom nepovoljnom položaju. Malo po malo, Endelovi se približavaju i bacaju baklje na naselje započinjući borbu. Glava je prva koja se suočava sa jednim od neprijatelja koji zapravo nisu zvijeri, kao što su seljani tvrdili. Samo ljudi koji nose vučju kožu i slikaju svoja tijela da se pojave kao demoni. Odjednom se Vendelovi povlače. Kada ratnici podignu pogled, vide selo u plamenu. 4 su ubijena. Njihovi neprijatelji nisu došli da ih sve pobiju. Htjeli su da spale selo kako bi unapredili legendu o vatrenoj glisti, a smrt će doći kasnije po ostatak kada se magla spusti sa planine. Huelga, Rodgarova žena, vodi naše heroje da vide čarobnicu koja to objašnjava da bi porazila Endelove. Moraju napasti svoje uporište u kojem živi njihova boginja. Ako unište boginju, Endelova volja za borbom će umrijeti, a time će i oni umrijeti. Ali ne smiju zaboraviti da ubiju muškarce rogovima. Znajući da neće preživjeti još jedan napad, ostali ratnici i nekoliko hrabrih seljana odlaze sljedeći put kojim su Endelovi krenuli. Usput, Ahed im kaže da je ruka koju je odrezao od Endela prije nekoliko dana imala medvjedzu kandžu pričvršćenu za nju. Ako svi rade isto, to znači da žive u blizini pećina u kojima medvjedi hiberniraju. Prije mraka, grupa uspijeva pronaći pećinu u kojoj žive njihove mete, ogromno mjesto u koje se potajno ušunjaju i koristeći nekoliko trikova unaprijed ih je naučilo. Njegov stil borbe ovdje izgleda izuzetno koristan. Možda je zato proročica prorekla da 1-3. Ratnik ne smije biti Nordijac. Došavši na krajnji kraj pećine, grupa pronalazi groblje kostiju i lobanja, gdje također pronalaze ogromnu figuru uklesanu u stijenu u obliku Endelove boginje. Nakon toga, nakon pjevanja, dolaze u svojevrsni bogoslužbeni krug, u kojem svi muškarci nose rogate pokrivala za glavu. U ovom trenutku Bulahif daje naredbu za napad i počinje klanje. Dok mu njegovi ljudi kupuju malo vremena, Bulahif ulazi u krvavu pećinu u kojoj živi Endelova boginja. Nađe se licem u lice s njom, proždirući glave njenih palih drugova. I tako, koristeći svoj ogromni mač, on ju je napao. Nakon što je boginji odsekao glavu, Bulahif izlazi iz pećine, teturajući jer ga je žena ogrebala zmijskim otrovom i on umire. Ronit uspijeva pronaći prolaz koji prati rijeku koja teče kroz pećine, ali Bulahif svake sekunde slabiji od otrova. U nemogućnosti da se bore sa svojim najjačim ranjenim čovjekom, odlučuju da skoče u rijeku i plivaju pod stijenama sa strujom, nadajući se da postoji neki izlaz. Ili će se sigurno udaviti. Srećom, oni su protagonisti, pa izlaze tačno pored mora u blizini sela. Međutim, prognoza nije dobra za Bulahifa, koji stalno slabi od otrova. Prije nego što umre, daje obećanje glavom da će napisati svoju priču tako da ona preživi kroz generacije i da nikada neće biti zaboravljen. Kasnije Eth donosi loše vesti. Tokom borbe u pećini, jedan od rogatih ljudi je pobjegao, što znači da Endalovi još uvijek imaju vođu kojeg treba slijediti. Jedva u stanju da podignu odbranu, pojavljuju se njihovi neprijatelji i okružuju selo. Prije nego što upozna svog tvorca, Ahed uzima trenutak da se moli i moli za neko čudo ili barem časnu smrt. Uprkos svemu, Bulahif izlazi iz zamka sa svojim mačem da se pridruži svojim ljudima u borbi, dok posljednji rogati čovjek signalizira napad. Sa srcem punim hrabrosti, Bulahif recituje Norsemanovo ratno pojanje, govoreći svojim ljudima da će ih dočekati u Valhalli. Odmah počinje bitka. A Endelov vođa bijesno optužuje Bulahifa, koji ga jednim posljednjim potezom mača spušta s konja, a zatim mu probija srce, ubijajući posljednjeg od njihovih vođa i tjerajući sve njegove ljude da pobjegnu. Pobjeda pripada našim herojima koji su se hrabro borili da brane svoj narod do samog kraja, finale koje dolazi samo nekoliko sekundi kasnije za Bulahifa, koji umire od otrova. I ode on zadovoljan i spasi narod svoj. Kasnije, Ahed napušta nordijske zemlje da bi se vratio kući. Ili možda da traže drugu avanturu.
ali prvo se pobrinuo da napiše Bulivifovu priču, kako bi bio zapamćen.